Bishabelesh, he bishingwala tech tile chansu tukila. Tanulak intong untu shiipa. Ukabailete Santos Manuel Tus Romero. Leti ukarletie Oshkus Gabil. Pues velae tanuchan lak inton tilek in velae jueves 2 de febrero. Más Antonio. Bello tanuchan lak in con Santos y chan sigbal dicton lak ale meya tanu menti kolach. Ya be meya kumen ke Santos y sole malo be meya kumen gotumen tanu casi que tang maya masa. Mayat anojach bello pues kimak olal Santos tumen ya te lo Dios botik te chan tumen pues tal ya la tik baye tekto on tialo ojelta tialo yuba bish tana betik le meya bisha casa tulaka le meya ho tuyo lal a kansik mayat vale pues de redes sociales masa Hachibeyo Antonio Graciela Hachkima kiwo uchikinta otialin tikwatiktesh bish uchikin kansik le maya de redes sociales. Hachibeyo teneta kin katiktesh Santos bish si atu kul tiala betik le gelo tiala casi ka betik le meya ho gelo tumen ujahili pues tiene kintani le maya y lo vale pues tiene bemo que bish kumya ta ti redes sociales mish kutatin pol kachi bish kumbeta al vale pues katin wila katin wila bish kameya tiktech igual ay hach chanch abil kinto kultik ma pero kinna ti shanka o manlik inobo pues en wila ma belli entonces le olal pues wangelo pata la tik baktikto on bish uchu sigil atu kultia la kansi que le mayat ano tile redes sociales. Hele Graciela upek ine katin wila ichanwit no ve tanu chandi le TikTok. Amo chandi TikTok. Chen ot cheng ai katu ya no ve. Panen mata betika cuenta TikTok. Ay it's in ma ustin wichi beta cuenta hawil ke hello katin betin cuenta vale que na beta cuenta y kuk atiktech bashak atawile kuk atiktech wataka wilik ay wataka wilik okot wataka wilik educación política bello ajá hello katitsaje educación katitsa okot yetek ay pero kaho tani akelo pahta la yei que os pelwa macheno que tanu betik robótica hello katin la he mare hashto malo le TikTok malo va ku cansa hello tani sutik katin wila mak kahakbal Inglaterra tanu kansik inglés hello katin wala tumbe ya banen tenet mandin kansik maya si tenet kint anik maya basta matin kansik hello katin wah tin witsene ha grabar kene takin kansik kem le maya ajá katu ya tene in witsene si tu me le tie chenku natik le maya matu tanik hay pe habian ton dia witsen yan 14 ti 14 le masis no hello sí yo te grabo yakten hello katin wala tumbe ya Isabel Santos. Hola, mi nombre es Santos y les puedo enseñar palabras en maya, lo que gusten. Hello, katin naxe video.